ni radio BBC gahuza miryango ivuga irondere kuri metero 19 25 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije ndabahaye n'ikaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango. Turi ku munsi wa kane itariki 8 z'ukwezi k'umunani nyene muri 2024. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu. Muri Kenya hongeye kuba imyerekano yo kwiyamiriza leta yakomerekeyemwo n'abantu. Abanyeshure bari mu buruhuko mu Burundi mu dukorwa twabo two kwiyungura ubumenyi mu gihe bakirindiriye gusubira ku ishure ngo hari abatoroherwa kubera uburyo bwo kwiyunguruza busanzwe bukenya. Intambamye cyane cyane mbona two twagira uno munsi ni uburyo bwo kwiyunguruza busanzwe bugoye. Ni kuvuga ko tuko turaba nk'abanyeshuri baracererwa tubafitiye ndetse n'urunana muri kino kiganiro gihagarikiwe na Jacques Nitegeka. Nongeye kubaha ikaze. Ikiganiro cacu tugihere ku makuru yerekeye Bangladesh. Mohamed Yunus yarahiye nk'umukuru wa leta y'imfata kibanza ya Bangladesh inyuma y'iminsi 3 Sheikh Hasina na leta yiwe bikombowe kubera imyerekano yahitanye n'ubuzima bw'abantu mu gihe yarahira idaka. Mohamed Yunus yavuze yuko yahiganiwe agashimwe nako yatsindiye agashimwe ka Nobel, akaba ashigikiwe n'igisirikare ndetse n'abanyeshuri bagiye muri iyo myerekano. Yavuze yuko azoshigikira kandi agakingira ibwirizwa shingiro. Yari yavuze imbere yuko icazo kwihutira imbere ya byose ari ugutsimbataza umutekano mu gihugu. Bangladesh imaze amayinga mu kaguma aho abantu bagera mu majana bari mu myerekano bishwe mu gihe co gukozanya ko n'igipolisi. Uyu muhinga mu by'ubutunzi w'imyaka 84 ubutegetsi bwahahora bwari bwaramuhuze bumwita umwansi wabwo wa politike, nubwo yarazwi hose ko aharanira politike z'ubutunzi zitaho guha amadeni banyarucari. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yashimiye ingabo zimaze iminsi 3 mu bitero ku rubibe n'igihugu c'Uburusiya mu karere ka Kursk. Atarinze kwemanga ivyo bitero, Bwana Zelensky yavuze yuko uwariwe wese ashobora kubona yuko ingabo za Ukraine zizi neza kubira no gushika ku ntego. Yavuze yuko ivyo bigaragaza ko abasirikare bihagaze ko kandi bashoboye gusambura ingabo z'Uburusiya zahifatiye. Ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bw'Uburusiya bumenyesha yuko buriko buragerageza kwirukana ingabo za Ukraine muri Kursk, aho abaharugwa mu bihumbi bari bahasanzwe bakuweho. Ikigo co muri Amerika gikora ubushakashatsi gigashikiriza ivyiyumviro ku bijanye n'intambara, The Institute for the Study of War, camenyesheje yuko abanya-Ukraine binjiye kugira ku kilometero 10 uvuye ku rubibe, nayo abandika amakuru yerekeye igisirikare c'Uburusiya bakaba bagwije ico kirere incuro kabiri. Tuje muri Kenya abantu batari bake barimo n'abanyamakuru bakomerekeye mu kaguma hagati y'igipolisi n'abari mu myerekano ku mugwa mukuru Nairobi. Igipolisi kikaba cakoresheje imyuka irakira mu gusanzaza nako utugwi tw'abari bitabiriye imyerekano mu kibanza kigwiriyemo amaduka hagati na hagati mu mujyi wa Nairobi. Imyerekano yo kwiyamiriza leta ikurikiye iyindi nk'iyo yagondoje Perezida William Ruto guheba integuro y'itegeko rigena amafaranga ya leta yarimwo kuduza amatagisi akanahindura leta.
baciye bahindurira mu gutera kamo perezida ngo atange imihoho, basaba leta yuko yokorerwa igenzura ku mwenda ifise, nayo abagiye ibiturire bagashigwa imbere y'ubutungane, ibikorwa vya leta bigatunganywa neza kuva mu nzego z'intango gushika ku rwego rw'igihugu. N'inkuru ya Messi Juma mushikirizwa na Jacques Niyitegeka. Ubucuruzi bwinshi bwakomeje gufungwa kandi n'imihanda yarimo ubusa mu gihe imodoka zagendagamo gusa ari z'abashinzwe umutekano bari ku irondo. Polisi kandi yashyizeho bariyeri mu mihanda minini higana mu mujyi wa Nairobi. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ivuga ko iyi myigaragambyo iyobowe n'urubyiruko yatangiye mu mahoro mu kwezi kwa gatandatu ibera mu gihugu hose, ariko iza kurangwa n'urugomo nyuma yaho abigaragambyaga bateye inyubako y'inteko nshingamategeko kandi abantu barenga 50 baricwa. Bitandukanye n'imyigaragambyo yabanjirije iyi ngiyi, indi mijyi muri rusange yaranzwe n'ituze nka Kisumu mu burengerazuba bwa Kenya, isanzwe arindiriye abatavuga rumwe n'ubutegetsi kandi yabaye ipfundo ry'imyigaragambyo iheruka. Umubare w'abigaragambije uyu munsi kandi wagabanutse cyane ugereranije n'imyigaragambyo iheruka kubera i Nairobi. Ishirahamwe mpuzamakungu rimenyesha yuko abantu batari munsi ya 13 bapfuye n'abagera ku bihumbi 21 barata ingo zabo kubera imyuzuri yadutse mu buraruko bwa Sudani. Iyo myuzuri yandurutse ku bisanzwe kwisegenya yo mu kwezi kw'indwi guheze yasambuye ibihumbi vy'amazu hirya no hino mu mareta agera kuri 11, na cane cane ahababaye hakaba ari muri Red Sea no muri West Darfur. Igisata kijejwe gutunganya ibikorwa by'ubutabazi mu ishirahamwe mpuzamakungu OCHA kiragabisha yuko iyo myuzuri ishobora gutuma haduka ingwara zifatira ku mazi mabi, na cane cane mu makambi y'abateshejwe izabo. Niyo ntambara n'ubu ikibandanya hagati y'igisirikare n'imigwi yitwara bwa gisirikare. Turekeze mu Burundi aho mu uku kwezi kugira kabiri k'uburuhuko burebure bwo muci, abanyeshure bo muri ico gihugu boba bariko bakora iki muri kino gihe? N'igihe kigora benshi kuronka ikintu kugira ngo bashobore kuba barakora mu kiringo c'amezi arenga nk'abiri bari muhira. Ariko rero abari mu gisagara ca Bujumbura hari abagikoresha nk'akaryo ko kwiyongereza ubumenyi, bizeye yuko buzobaha amahirwe menshi mu kuronka akazi muri kazoza. Aho ni nko mu kwiga ururimi rw'icongereza. Ariko ubukene bw'ibitoro bumaze igihe buvugwa muri ico gihugu ngo ntibworohereza abafata ingendo zo gushika mu bigo bigiramwo, nk'uko mugenzi wacu Gildas Ihundimpundu yabibonye igihe yahakubitira. Speak louder and you introduce yourself, right? Good morning, everybody. Good morning. How are you? Fine. Okay, my name is Miki Ardigahungere. I am in my teens. I live at Kanyosha. Aha ni mu kigo English Language Center cigisha ururimi rw'icongereza mu gisagara ca Bujumbura. Bamwe mu banyeshuri bari mu buruhuko bariko bakurikira ivyigwa. Mu vyo baherako harimo kuramukanya, kwidondora canke kumenya ibihimba vy'umubiri. Ears, nose, mouth, teeth, tongue. I am done. All right, great job. Bamwe muri aba banyeshuri babwiye BBC ko bahisemo kuja kwiga ivyo batazi mu ntumbero yo gukoresha neza uburuhuko bwabo. Abandi babona ko bamenye icongereza bizotuma baronka ubuzima bwiza. Akarorero ni Adam Michel Witeka na Ivan Kabera. Nshaka kukimenya gose kugira nshobore gukomunika n'abantu, nzindonke opportunité zinshi kubera ubuzi bwinshi bwiza bakomunika mu congereza. Donc utazi icongereza tu peux pas kuronka akazi keza. Pendant les vacances, mu biruhuko abana batari bake baguma bicariye muhira nta kibar mu gukora, bakajya no mu bintu bibi. Twebwe turimo kugerageza gukora ibidufitiye akamaro. Ni byiza ko dukora ibifite akamaro. à s'encadrer utilement dans les vacances. Hari abandi bemeza ko bariko bigura ururimi kugira baje kurondera akazi mu mahanga. Jewe mucambere nashaka kurondera ubuzima mu zindi pays, njo gituma naje ngaha kwiga kumenya icongereza kugira nzoshobore kwiexprima atangorana.
abana baharugwa mu majana nibo bariko barakurikira ivyigwa vy'icongereza muri iri ci mu kigo English Language Center. Bari mu myaka itandukanye, bamwe mbere bafise iri musi ya 10. Uretse indimburo, icongereza biga gishingiye ku kuvuga, kumviriza no kuvya umuntu akenera cane mu kibano no mu buzima bwa misi yose. Esther Irambona ni umuhuzabikorwa muri ico kigo. Twasiyo tubandaniza kubera n'uburyo twebwe twigishamwo burateye imbere. Twebwe turakoresha amaradiyo, tugakoresha amamashini kugira ngo bashobore kuduza nivo yo kuvuga yabo. Turavye biratandukanye n'ukuntu dusanzwe twigisha icongereza mu mashuri. Nko ku metero 500 z'ahabigira icongereza, hari uwundi mugwi w'abanyeshure baharugwa mu majana wahisemo gukurikirana inyigisho zijanye n'umukino wa basket. Fixe le regard devant toi. Passe les balles. Arsene Furanzima arongoye ibikorwa aratubwira ico bakeneye gushikako. Abana bari ngaha ni abana bashika 250. Intumbero yacu nyamukuru twebwe nuko abana boshobora kumenya basket, kuko iki ni igikorwa catangujwe n'abamenyereza bo mu rukino rwa basket batandukanye bahurikiye mu migwi, bari mu migwi itandukanye. Abatunganyiza inyigisho bose barafise ico bahurirako. Ubukene bw'igitoro bumaze igihe bwibonekeza mu Burundi ntibworohereza abana baza kwiga. Intambamye cyane cyane mbona two twagira uno munsi n'uburyo bwo kwinguza busanzwe bugoye. Ni kuvuga ko tuko turaba nk'abanyeshuri baracererwa wagira mu batabwa ati je muri kati waho nari mbaye haragoye kwiyunguruza kubera uno munsi mazi ko ari kwazo cyo kwiyunguruza dusanganwe. Uno munsi muri kino gikorwa cacu intambamye ya mbere no vuga ni kibazo cyo kwiyunguruza gisanzwe kihari dusangiye n'abandi benshi, bica biheza bigakoroga gatoyi amasaha dushikirako. Gildas Yihunda Impundu, Ibujumbura. Ibujumbura n'ahandi hose mu karere k'ibiyaga binini tugeze ku isaha imwe iburi minota 19. Twerekeze mu Suisse aho igisata kijejwe kwivuna abansi cemereye agashimwe gaciye ibihumbi 60 vy'amadolari. Uwari we wese yoza n'iciyumviro cofasha kurokora ibigwanisho vyibiye hasi munsi y'inzuzi n'ibiyaga vy'ico gihugu. Harashize imyaka iharugwa mu mirongo igisirikare gihumuriza abanyagihugu yuko ivyo bigwanisho ataco bitwaye aho vyibereye munsi y'amazi. Ariko rero ubu urugero rw'ivyago bishobora guteza gwarahinduwe. Inkuru ya Imogen Fox mwishikizana Ivete Kabatesi. Bamukerarugendo bajya kureba ahantu nyaburanga h'Ubusuwisi bashobora gutungurwa no kumenya ko ibyo biyaga byiza byo mu misozi bihisha amateka y'umwijima. Toni z'ibisasu zasutswemwo aho izigera ku 3,300 ziri mu kiyaga cya Rusen cyonyine. Bimwe muri ibyo bisasu biri kure cyane munsi y'amazi, ibindi nabyo biri kuri metero 6 cyangwa 7 z'ubujyakuzimu mu kiyaga cya Neuchâtel cyifashishwaga mu myitozo n'ingabo z'Ubusuwisi zirwanira mu kirere kugeza mu 2021. Ibyago rero biri mu buryo bubiri. Insinga z'ibyo bisasu ntizigeze zikurwamo ubwo byasukwaga mu biyaga, bivuga rero ko bishobora guturika mu buryo bw'impanuka, ariko kandi hashobora kuba ubwandu kubera ibiturika nka TNT bifite umumara bwinshi bushobora guhumanya amazi meza y'ibyo biyaga. Kuri ubu Minisiteri y'Ingabo yizera ko ishobora kubona ibitekerezo by'uburyo yakuramo ibyo bisasu mu buryo bwizewe. Igihembo cy'ibihumbi 60 by'amadolari ni gito cyane. Igikorwa ubwacyo gishobora kuzatwara za miliyari ndetse kikamara imyaka. Umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Keir Starmer yavuze yuko ari ngombwa kudasigana kimwe inyuma mu bikeneye gukorwa mu nzira yo gukumira imigumuko yabo mu ruhande rw'intagondwa zicimikiza ivyiyumviro vy'amatwara y'uburyo canke far right birimwo kutihanganira bimukira hirya no hino mu gihugu. Yavuze yuko ubugizi bwa nabi bwaraye buburijwemwo ejo ku mugoroba kubera abategetsi berekanye yuko ubutungane buriko burakora bwihuta mu gucira imanza abagize uruhara muri iyo migumuko. Umukuru w'igipolisi ca Londres yavuze yuko ku mugoroba wejo muri rusangi wari utekanye kubera abantu mu kibano babumbatiye ubumwe, aho abagwanya amacakubiri afatiye ku rukoba bagiye mu mabarabara ari benshi. Unaho abakundi burunana n'umwanya wanyu. Nadine akomeje kwizirika kuri Patrick. Ibyo yifuza bizamuhira se?
hagati aho umushyitsi utunguranye kwa Chris ni urunana. Niko kaze Karame, mushiki wawe ari nawe araje. haragira umuntu umbwira ko mwiriwe mubunga mu isantera Nyarurembo murambona. None se abantu urabajyana? Umva uko cyabaye nyakujya mu Kanyaru wenda bajyana nshishuro mbahetse. Ariko se muza warasaze sha, urumva tujyana abana mu kiraka tugakora gute? None se ko nanjye mba shaka kwikinira n'abandi bana ndabigenza. Ari we Gakine ntibucya, gukina se nibyo urya. Ariko gukina ni byiza mama, bituma twishima tugasabana n'inshuti zacu. Reka nigire mu kiraka ntabyuka mvuga nabi, noneho nsange mwataye abana cyangwa urugo mwagiye gukina, murambwira niba gukina ari byo bibatunze. Ahubwo se mukobwa ja, uyu munsi ntabwo ari kujyana abana ku gipimo. Ariko uziko ari byo koko di, umuhwituzi w'umudugudu yabyutse abivuga. Namujyana meje yari yabimbwiye ngo nze kukwibutsa ko uyu munsi ari ugupimisha abana ibiro n'uburebure. Asigari we, ibintesha gahunda nabyo ntibibura. Ubu si bindabigenzane. Nta kindi twakora rero, reka genge mu kazi wowe usigaruze kujyana abana ku gipimo. Nsibe kujya gushaka amafaranga ngo njyanye abana ku gipimo. Ubwo se naba ndi muzima cyangwa naba nasaze. None se ubwo turabigenza gute? Turabigenza gute se nitutabapimisha barapfa? Hoshi twigendenza abajyana ubutane tuba nta kiraka dufite. Niba ari uko bimeze rero, reka dushaka ahandi duca tutaza guhura n'umujyanama w'ubuzima twigiriye mu kiraka kandi yaranyihanangirije ngo nitwongere gusiba. Kandi koko n'ubushize nari nasibye duhe yansakuriza se namukira. Ntubyibuka. Reka nkwereke rero aho twinyurira. Waje tugacana mu rutoke rwa Rangwida, tugatungukana hepfo ku ishyamba rya Nyirabazungu. Kandi narumvise ngo uriya mukecuru atera umwaka umukobwa ja. Nk'ubwo duhuye muri iki gitondo, urumva bitaba biturangiranye naho ikiraka nituyacyure koko. Yes Leya, how are you? I'm fine. What's umeze utekli? Sha nanjye meze neza rwose nta kibazo. Ntiwumva se? Ibyo nanjye rwose nibyo nkwifuriza buri munsi. Urakoze sha. Ubuse ndagufasha nte kumpamagaye ntari mu kazi? Uyu munsi ntabwo wakoze rero? Oya, uyu munsi ntabwo nakoze, mfite akaruhuko. Gusa unyarutse abo wahasanga bagufasha nta kibazo. Nyarutse nkaza kukureba mu rugo se? Oya, unyarutse ukajya ku kigo nderabuzima bakuvura nta kibazo. Nkajya kwivuza iki se ntarwaye? Sorry, mbonye umpamagaye ngira ngo urashaka kumbaza nimba ndi ku kazi urashaka kuza kwivuza. Oya, ndi muzima nuko nashakaga kukwisuriza ngo numva amakuru yawe. Oh, that's good for sure. Sha nyine ndaho ndakomeye, meze neza nta kibazo mfite, nibisanzwe. Nuko rwose ni byiza. Natwe turaho urebeye inyuma ntacyo tubaye. Ngo ndebeye inyuma? Hanyuma se ndebeye imbere. Imbere se wa muntu we, aha ntawamenya nyine. Burya ngo akari mu nda y'ingoma kamenywa n'uwayibambye. Ubwo uzanyemo imigani ndumva bitoroshye. Ariko nta nibidasanzwe da. Nanjye ndaho bisanzwe nyine. Mu kazi se biragenda? Harya ntuzi ko turi mu biruhuko? Kandi koko di, iki gihe abarimu muba mwibereye mu biruhuko murya y'ubuntu. Saa y'ubuntu kiri. Mwarimu ntajya aho ugiye atari kwigisha bari kwiyigisha. Ubusa aka kanya wowe uri gukora iki muri ibyo? Aka kanya ndi kuvugana n'inshuti yanjye, ariko mu kanya kaza ndafata ibitabo niyigishe, menye ibyo nzigisha abana amashuri nasubukura. Ubwo se urumva mba ndi kurya y'ubuntu? Ufite gahunda nziza cyane rwose. Muri ibi biruhuko inshuti zawe turatomboye uzajya tuvugisha kenshi. Hari icyo bitwaye se? Ugira ngo ukuntu nkubaha umpaye ayo mahirwe sinajya nguhamagara mu gitondo, saa sita na nimugoroba? Najya mbikora rwose. Ariko Leya, nawe ntiworoshye rwose. Kuvugana nanjye se ni amahirwe? Akomeye cyane ndetse. Sha. Ahubwo se kiri, ko nimugoroba ndi buze gutembera muri icyo cyerekezo cy'iwanyu, uraba uhari nimpagera basinze nk'uyisuhurize. Niko Pati, wamutu zera mu gikombe shawe. Ntacyo ureba se cyangwa amazi n'utaza aho ari. Nyine urabona mbyutse nduka. Nagiye ngo nsayidi yame mu gikombe n'ukuri niyunyuguza. Kuko wese udafite amaboko yo kuyiha cyangwa wacitse amaguru ntubasha kugera aho ari. Nuko numvuga nta mbaraga mfite gusa. Ese ntuzi ko gucika intege no kubyukana isesema ari ibimenyetso by'umugore ugisama? Ariko hari ubanza uzi ko wasamye Yesu umwe w'i Nazareti ukiza abantu ibyaha. Ahubwo ntimbishimiye kuba ugiye kuba umupapa ukibara ku mfura yawe koko Pati. Nadi. Karame. Narakwemye guhera umunsi wa mbere umbwira ngo uratwite. Nkubwira ko nta bana nshaka. Kuko nateguye kubyara. Icyo ngusaba rero nukumvira ahangaha nta kindi. Ubuse ko kuranyirukana ngiye Pati. None se ujya harandeba Nadi? Ntacyo reka nze nirirwe nicari hara munsi y'igiti cy'avoka. Kandi uguze ngo nimara kugenda urongera ufungure winjire mu nzu. Reka da ntabyo mvuze. Niba ari byo utekereza urambabaje Nadi.
ngizi ingufuri nshyashya n'imfunguzo zazo nazizanye maze ndeba aho uzongera guca umfungurira inzu nk'aho tuyifatanyije. Patiri uranyirukaniye burundu koko ubu nibo nkwirukanye se cyangwa nakwirukanye kera? Gira vuba usohoka ahubwo ndi kujya ku kazi k'abandi kandi amasaha yanjyanye. ngaho byibuze mbabarira irya none mbanze nshaka aho nerekeza. Ariko Nadi ndakumva ugira ngo niwe gusa uzi ubwenge abandi ntabwo bazi. Hanyuma se nijoro wasabye imbabazi umbwira ngo iki? Nagusabaga imbabazi nyine ngo ndare hano. Umbwira ko ikibazo ufite ari uko bwije ariko ntacyo byuko ugenda. Siko wavuze? Karagahinda kabe mvugisha. Nanjye ninasinye kutaharara ko gahinda kabe nuko katumye nemera uragaruka. Ubu rero nawe shyira bikorwa by'agahinda kawe kagukoresheje uhambira umvira ahangaha nta kintu nshaka. Nta hantu nawanja Patri. Ihangane rwose ukorera Imana wirengagiza irya none ungirira impuhwe. None se niba udafite aho ujya uranyihambiraho ndiso wanyu ndi nyoko cyangwa ni nyokorome? Byibuze girira ko dufitanye umwana. Cyangwa uraruze nturi muzima Nadi? Ngiye mfitanye umwana nawe se ndi Stefano. None se inda yawe nkwite ntizavamo umwana Patri? Azavukemo cyangwa arorere. Cyakora kubera iyo nda ngiye gukora ikintu kimwe. Nucyanga ndahita nshyiraho imbaraga ngo usohore ku ngufu. Uvi wanjye. Nta kibazo rwose icyo umbwira cyose ndagikora ariko unyemerere icumbi pe kuko nta hantu mfite najya. 2 4 5 10 15 20 akira amafaranga 20 ukure itike asigaye wagira impamba umvire mu rugo usubiriye waje uturutse. Urabyemera cyangwa ntubyemera mfata izindi ngamba? None se kutangaye Kri? Ndatangaye pe. Nako wenda sintangaye ariko ndatunguwe. Hari ibyo nangije se wari ufitanye gahunda na sheri wawe? Oya nta kibazo rwose urisanga. None se ukuvuga ngo uratunguwe kandi nari nakubwiye ko nza kukunyuraho nkagusuhuza. Sha numvaga ari nko kwiganirira rwose ntabwo narinzi kukomeje. Kuki se wumvaga ari ukwiganirira? Wabonaga ntabasha kuva mu rugo ngo ngeraha? Bo sinzi ukuntu abyumvaga ariko nyine ntabwo numvaga kuza pe. Noneho rero ugiye kubugumya hansi mbukire mu isantre gato yandaje. Nje kugusura none uransize urigendeye Kri? Ntabwo ngusize ndaje gato. Ngiye gushakira agafanta ndaje gato dore usanze nta kintu niteguye. Ntabwo ari ngombwa ariko ibintu by'amafanta kuko ntabwo mara umwanya munini. Ku buryo se wagenda nta kantu ufashe mu nzu iwanjye? Ntacyo bitwaye. Biragitwaye. Humura ndajyana imodoka sintinda. Erega kunyakira kwa mbere nuko mu mwanya tukaganira ibindi ntacyo bimbwiye ntacyo bivuze cyane rwose. Ariko urumva ibyo byabaho koko ngo umuntu asuye undi none akava mu rugo nta kintu afashe koko maze iyo nza kubimenya mba natetse. Nyamara abanyarwanda bavuga ko ijambo ryiza riruta byose. Kwicara tukaganira byonyine birampagije. Humura sintinda no kuganira turaganira. Nta kundi ubwo ari uwo mwanzuro nyine ufashe genda gusubanguke. Ndaje rwose umunota utarenze umwe ndaba ndaha. Turaganira bihagije ku mugani wawe. None se ko mbona nsanze wateraga ipasi hari ikibazo iyi myenda nsigaye nyiguterera Kri? Mpingawe wandenze kuzashoma mpingawe wandenze kuzashoma mpingawe agafaranga n'inywere ku nzoga burya gusinda nitombora mpingawe wandenze kuzashoma mpingawe. Guzawe karame mama. Muzara mukobwa wanjye reka sha umeze ute n'abana watetse wabagaburiye? Yari guteka ikiza hari ikintu mwasize. Ngaho kandi Ndashisha kibodi iri hariya se kuki butatetse igikoma ngo munywe? Rwose kandi twari twagitetse mu gitondo. Mwari guteka nicyo mwiririrwa. Ariko se mama kuki muva mu kazi mukigera kunywa mu kabari mugataha mwasize twebwe nta kintu mwatuguriye? Gasinda marike wanshinze wemva imbere. Nasinze se nanyweye iki? Ubu ndacirayo imyaro uko nanyweye. Uyu mwana koko ntago twasinze muzara mwana wanjye. Cyakora wenda hari umuntu w'inshuti yanjye duciye wari ku kabari. Atubwira ngo dufate akaritiro kamwe ati ko mfite kamwe hamwaje mugasomaho. N'ubundi ntago twigeze tunanywa mwana wa. Ni mama y'Imana. Akaritiro kamwe gusa papa. Karutoki. Niko mwasomyeho mugataha muririmba. Twabura kuririmba abana. Ubu se ko muhinguka saa sita ubu kuva saa sita kugeza aya masaha mwari mugisoma ku karitiro k'uwo muntu. Erega ikibazo mwege muri inywera twege mukatwibagira. Ubu se ko twabwiriwe tukanabura.
ubu muratwabazaniye zingura icyo gitenge cyanjye urebe ikirimo rebamo rwose utuzaniye amandazi muza ipaki yose nishimye irindazi nayo ndi kumbepe ubwo buri wese ararya ngayo akazi n'ibisengere nzi kugabanya ahubwo wowe agikore amandazi n'icumi twebwe turi abana 5. reka njya kubaza Linda njyewe ntabwo nagishoboye umva ukuntu ari ibiswa ubwo se mwiga ikiri waba utazi kugabanya kandi mwishuri babibigisha none se ntibatubwiye ngo ababyeyi bacu mwe mujya mudufasha gusubira mu masomo igihe turi mu rugo none butegereje ko mukobwa jana azajya basubirisha amasomo wowe cyangwa papa ngeze shaho nabasubirisha amasomo narize ngewe koko baratubwiye ngo uzi gusoma no kwandika papa azubwo uraseka iki wajya uri guseka ari se babwira ngo azi gusoma no kwandika se amafuta ariko niko yigeze kutubwira pe ngo ntitukamukangishe ngo tugiye kwiga ngo nawe ntiyize kandi azi gusoma no kwandika ariko aba bana rwose papa ko nababwiraga ko uzi gusoma icupa se nkandika 8 mwagize ngo ni inyuguti za 1 na 2 nzi kwandika basha ariko none ubanza ate n'icumbi gusa ushaka Nadi ubanza hari n'ibindi ibindi se ubwo byaba ari ibiki koko Patri simbizi ahubwo we bimbwire Patri nta kindi kintu na kimwe ngushakaho uretse kundeka nkibera ahangaha nk'ahandi ntabona aho kujya nese ko ari ibyo nkubaza uranyihambiraho ndiso wanyu byibuze se ndi nyokorome nta na kimwe icyo muri ibyo none kunyihambiraho se reba nabyutse nguri ngufura inshyashya ngo ntazongera kugusiga hanze nkasanga wakinguye winjiye mu nzu yanjye ngushakira amafaranga y'itike ndakubwira ntimvira ahangaha aho kugenda reba waje kwambika mu gikoni cy'inzu yanjye none se nintakambika ahangaha mu gikoni ndajya he handi Patri ese kuki n'igihe uhabaza ndahakubaza kuko ari wowe ntwitiye umwana none sindi urabona nayibana he mwiteme ikazavukamo umwana muzima hari uwo nagutumye se none se tuvuge ko nayisamye nta mugabo nahuye nawe cyangwa hari undi twabanaga atari wowe Nadi ndakumva inda wigira urwitwazo kuko yaba iyanjye cyangwa uyundi ntacyo bimbwiye na gito ikindi kandi ubu nyiziriko ngo urantwitiye kuko na ba Stefano rero abana baraho kandi ntawe utesha umutwe nk'uko untesha ngo nkushakira aho ubu Stefano si uduherukana ryari ubu ndajya kumwizirikaho hejuru y'akaye karemo namukoreye none se ngewe wiri umingira niba ntahenze uyu munsi ntabwo mu minsi ishize nahinze zirambaga umaze iminsi urya ugeze utanga amafaranga yo kuzihaha ariko Nadi ndakumva ubwo ugiye kunkangisha ko wahinze imboga ngo bari imibyiza wahinze yose nyikwishyuramo amafaranga ariko mvira ahangaha ahubwo kuki ushaka kunkangisha amafaranga aho guha agaciro ibyo twavunikiye dufatanije ubu si iki gikoni usohoramo nare kimeze gute ni cyari cyarabaye itongo cyenda guhirima none kuba aragikoreye isuku bivuze ko cyabaye cyawe wakiguze nkigura se nkwatsi cyangwa cy'ubutaka cyubatsemo none se kuki ngukura mu byanyu ugashinga ijosi ntabwo nshinga ijosi icyo nshaka ni uguhabwa agaciro n'amafaranga bambwira nyagusubize ariko mpa amahoro uru rugo naruvunikiye ndahinga ndakora ndahasukura ntari harabaye nko mu gihugu ntabwo rero waza unyirukana uko ubonye hose nk'aho ndi umujura nukomeze burya se sinarinzi ko byahindutse noneho hari njyewe ukubuza amahoro Nadi kenyera rero duhangane sasa turebe imbwa n'umugabo kuko noneho nudasohoka ndasohoka uru rugamba Patrick arateganya kururwana ate noneho ntuzacikwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube kuyigeraho andika ijambo ikinamico Urunana official maze utange n'ibitekerezo uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook kwigeraho no kwandika ijambo Urunana tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha naha rero dusorera ikiganiro cacu cyo kuri uyu wa 4 cari gihagarikiwe na Jacques Niyitegeka jewe mwumva na Florentine Kwizera turabashimiye mwese abahisemo BBC gahuza miryango.